خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها saking sayyidilan saking sayyidatina Aisyah radhiyallahu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking sayyidatuna Aisyah. Amin. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Gusti Kanjeng Nabi ono iku ya'takifu i'tikaf sapa Kanjeng Nabi kapan? Al-asyrul awakhir ing 10 pira-pira kang akhir min Ramadan saking wulan Ramadan hatta tawaffahu sehingga napa niku mejahi hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah yakni sampai wafat. Tsumma i'takafanu li kari-kari i'tikaf sapa azwajuhu pira-pira garwane Kanjeng Nabi min ba'dihi ing dalem sawi min ba'dihi saking napa niku sakwise tawaffahu min ba'dihi saking sakwise tawaffahu sawise sinten sedane Kanjeng Nabi. Ini kepada bab i'tikaf baca. Wa anha lan saking sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking sayyidatuna Aisyah. Qalat dawu sapa Siti Aisyah. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa in lan kelakuan kana iku ono sya'an maknane wa in lan kelakuan iku kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ono iku la yudkhilu yaktini nglebokaken sapa Kanjeng Nabi. Wa in lan kelakuan kana wa in lan kelakuan iku kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ono iku la yudkhilu yaktini nglebokaken sapa Kanjeng Nabi alayya ing atase ingsun roksahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Krana daleme Kanjeng Nabi yo ndek jero masjid iku. Dadi iktikafe yo ndek kono. Tapi ndek luare njabane daleme Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku fil masjid ing dalam masjid. Fa urajjiluhu mongko nyureni sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi ono iku la yadkhulu ora manjing ora mlebet sapa Kanjeng Nabi al baita ing omah. Tegese ing kamare Siti Aisyah niku mang. Illa li hajatin kejaba krana ana hajat idza kana ari kalane ono sapa Kanjeng Nabi ono iku mu'takifan wong kang i'tikaf. Hadis ketiga. An Safiyah zaujin Nabi saking Sayyidatuna Safiyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kang dadi garwane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha sak temene Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu anha iku jaat sowan sapa Siti Safiyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuru hale ziarah sapa Siti Safiyah hu ing Kanjeng Nabi fi i'tikafihi ing dalem i'tikafi Kanjeng Nabi fil masjid i'tikaf ing dalem masjid fil ashril awakhiri ing dalem tanggal 10 pira-pira kang akhir 10 terakhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Fatahaddatsat mongko
cerita sapa Siti Sofiyah indahu ana ing sandinge Kanjeng Nabi saatan ing dalem mangsa sesaat. Tsumma gamat nuli kari-kari ngadeg sapa Siti Sofiyah tangqalibu hale bali sapa Siti Sofiyah faqamah mongko ngadeg sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha sertane Siti Sofiyah ya gelibuha kang ngeteraken balik sapa Kanjeng Nabi ing Siti Sofiyah ya gelibuha kang ngeteraken balik sapa Kanjeng Nabi ing Siti Sofiyah hatta idza balagat tapi ndak sampai metu teko masjid diterno sampai lawangi masjid hatta idza balagat sehingga ari kalane tumeka sapa Siti Sofiyah tumeka babal masjid ing lawangi masjid inda babi Ummi Salamah ing dalem nalikani lawangi Ummu Salamah marra moko liwat sapa rajulani wong lanang loro miral ansari saking sahabat ansor fasallama moko uluk salam sapa karuni rajulani uluk salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala moko dawuh lahuma maring rajulani sapa sing dawuh an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala rislikuma ai ala hayatikuma ala rislikuma netepono sapa sira loro ing ngatasi alon-alon ai ala hayatikuma jak terbenter jan Kanjeng Nabi netepono alon-alon innama hiya angin pastine utawi Sofiyah yakni inama hiya angin pastine utawi wong wadon kang barengi aku iki jare Kanjeng Nabi inama hiya angin pastine utawi iki wong wadon iku Sofiyah iku Sofiyatu bintu iya nih Kang Huyayyin yaiku Sofiyah binti Huyayyin faqala mongko ngucap sapa karone rajulani subhanallah ing dawuh subhanallah ya karepe Kanjeng Nabi dawuh ngono iku cek ndak ana tuhmah cek ndak ana perasaan-perasaan atau prasangka buruk kepada Nabi. Nah, sehingga sahabat yang mendengar jawaban langsung dari Nabi, perempuan yang aku antar ini adalah Sofiyah istriku, kata Nabi. Maka sahabat mereng jawaban nggak nikah, subhanallah ya supaya apa? Ya supaya ndak ono tuhmah, ndak ono kecurigaan, ndak ono prasangkaan sing ndak nang Kanjeng Nabi. Nah, ya Rasulullah du Rasulullah wa kaburoh lan agung apa qaulun Nabi tegese dawuh Kanjeng Nabi alaihi ma ing atase rajulani karepe subhanallah ya Rasulullah wa kabura alaihi ma niki termasuk jawaban sing agung saking Kanjeng Nabi. Faqala an-nabiyyu maka dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitana satamna syaitan iku iya belughu tumekka sapa setan minal insani saking menungso mablagad dami ing nggon tumekani getih. Inna syaitana satamna syaitan iku ya belughu tumekka apa si setan minal insani saking
napa niku manungsa mablagha dami inggon tumekani getih. Wa inni lan sak temene ingsun iku khosyitu kuatir sapa ingsun ayak difayenton dalihaken, yakni menuduh lelaki dan perempuan melakukan perzinaan ini kenyamanan qadzaf. Wa ini lan sak temene ingsun iku khosyitu wedi sapa ingsun kuatir sapa ingsun ayak difayento ndalihaken sapa ingsun fi qulubikuma ing dalem ati-atine sira loro syai'an ing suci-wici syai'an ing suci-wici. Aku kuatir lek tak omongi ngene iki sampean engko ana kerentek-kerentek sing ndak di ati sampean niku. Fi qulubikuma syai'an, ana sesuatu sing mengganjal di jero ati sampean. Aku khawatir sampean niku sampai menuduh aku. Sedangkan setan iki ngudhoe nang ngene menungso kaya dene melakuni getih sing ana di awake menungso. Nah, saking hebate setan niki ana sing ngarteni asyaitanu yajri majrad dam niku sebuah hanya kinayah, ungkapan. Dadi setan niku saged mlebu nang ngene ndi ki mawon. Iso nggodha nang ngene menungso niku kaya dene lumakune getih sing ana di awak. Nah, kira-kira awak niki sing ndak ana getine sing ndi ya ndak ana getine kabeh. Sampean silet koncon cetakah ya keluar dere. Sampean lokae koncon geriki tanang ya beda dere. Ning soko ya beda dere. Kapi beda dere. Nah, sedaja niki bisa masuk setan. Bersada bu enten lakar setan nika merasuk ke manusia lebat jalan dere. Dadi ada si aman. Dan Kanjeng Nabi, inna syaitana yablughu minal insan mablagad dam. Karena setan riyah bisa sampai ke manusia cara agudana sampai ngelebatin lenjalanan apa? Der. Wa inni khasyitu ayaghdha fi qulubikuma syai'an. Kok kebeter bener dalam atine bener konek tak nyaman ka sengko. Nah, jadi ini suatu pelajaran juga nih adalah ucapan-ucapan sing nikah adalah penting untuk diutarakan. Takut beda tuhmah, beda prasangka-prasangka sing mengarah deka perzinaan. Kok ngetela wak duaan bi orang bini tahu king bini nanti bi bini. Ya mun tretan tonggal bapak li nembu sampean saya tahu nih. Nah, makan orang se ngak nih kekutu ngebel area tang tretan area tang ale area tang bini se nomor 2 umpama itu kudu tahu tadi orang lu tak menaruh kecurigaan sobung napanya mana tuhmah dalam atena orang-orang lain. Taib nikah bab i'tikaf. Pertama hadis nikah pertama dari riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan i'tikaf asyrul awakhir min Ramadan, tak pernah pray. Asyrul awakhir 10 terakhir bulan Ramadan Kanjeng Nabi ini selalu mengerjakan i'tikaf hatta tawaffahullah sampai sedah. Sampai wafat. Kemudian rajin-rajin Kanjeng Nabi meneruskan kebagusan sa'robe i'tikaf nikah ning asyrul awakhir min Ramadan. Apa i'tikaf nikah? Adapun syarat-syarat i'tikaf pertama niat. Rukun i'tikaf nikah niat pertama. Dadi mun sampeyan i'tikaf di masjid tapi tak niat tak oleh ganjarna i'tikaf. Walaupun i'tikaf ini kok hukum sunnah, tapi bisa sunnah muakkadah neng bulan Ramadan, bisa mustahab sunnah-sunnah biasa neng selain bulan Ramadan, bisa wajib. Bila i'tikaf ini wajib mon enadari mon enadarin hukumah wajib. Adapun sunnah muakkadah sunnah yang ditekankan i'tikaf masjid dalam bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan hukum mustahab sunnah tingkatanna sunnah mun ilm Ramadan sunnah muakkadah.
lebih tekan lagi. Rukun i'tikaf pertama niat. Orang setra oleh ganjarnya i'tikaf di masjid wajib niat. Mun tak niat tak oleh ganjarnya i'tikaf walaupun hukumnya sunnah. Nomor 2, wa kaunuhu fi masjid. I'tikaf harus di masjid. Wal jami' aula, adapun masjid sifat jami'. Masjid jami' nika lebih utama. Masjid sekebe Jumatan. Nah, jadi bangun masjid nika tak apa-apa walaupun semak sokor sekebe Jumatan. Masjid jami' di situ. Masjid sekebe Jumatan. Masjid dojo ber masjid, lauk ber masjid, timur masjid, eman mun kebe masjid. Yang guna kebe musolla kebe langker nika lambe kebe reng bini saungkun. Bini kang orang laki. Kang orang bini. Lah orang laki ke masjid. Mun i'tikaf luar masjid, tak bisa. Harus di dalam masjid orang i'tikaf nika. Nika dadi rukun dan i'tikaf. Wa kaunu fi masjidin. Wajib di dalam masjid. Teras tak keneng. Eda kundak tak keneng. Atau musola tak kening, maka syarat harus di dalam masjid. Adapun masjid jami' neka lebih napa nyaman, lebih utama. Nomor 3, walubthu fihi, harus nengeneng walau yasiron, teka pun sekecil, hitungan menit, hitungan detik, pokoknya mah lubthu, nengeneng toju. Masih dalam masjid keng agulojor aleng-leng kalau godojo ke borok ke timur tak hanya melubus tuh tak nengeneng tak hanya meeti walau yasiron teka sakoni lubthu fil masjid anika pun oleh kesunahan i'tikaf. Adapun napanya mana ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang i'tikaf ini banyak. Ayat Al-Quran senerangakin apa bab i'tikaf. I'tikaf ini secara bahasa al-iqamatu ala syai', menetapi atas sesuatu. Istiqomah apa menetapi iqamatu ala al-iqamah ala syai' secara bahasa hanya matoju, hanya menetepen bareng nika hanya mah i'tikaf. Tapi secara bahasa al-iqamatu ala syai'i, jumenengi atas sesuatu nika nyamana i'tikaf. Jadi pancet sampian toju berung ya i'tikaf cuma secara bahasa. Bungkoh i'tikaf toju ya dan TV ya i'tikaf tapi secara bahasa. Adapun secara syara, wa fi syar'i al-mukthu fil masjid min syakhsin makhsusin bi sifatin makhsusatin. Adapun i'tikaf secara syara engki paneka al-mukthu atau al-lubthu. Al-mukthu neng dalam masjid min syakhsin dari orang makhsusin si tertentu. Maksudnya tertentu, orang haid tak oleh, orang junub tak oleh. Bisifatin dengan sifat maksusatin si tertentu kia sifat-sifatnya harus niat dalam i'tikaf harus niat. Dan ini ke i'tikaf mun secara bahasa pokok hanya matoju netepen bareng aneka nyaman i'tikaf. Mun secara syariat, mun secara syara i'tikaf ingki peneka al-mukthu atau al-lubthu fil masjid, nengeneng dalam masjid walau yasiron teka sekecil. Adapun ayat banyak dalam Al-Quran tentang i'tikaf di masjid nikah. Dalam Al-Quran banyak. Jadi hukum i'tikaf nikah bisa pertama kita nikah wajib apa? Bila i'tikaf tadi wajib mon beda orang anadar i'tikaf di dalam masjid. Nomor 2, i'tikaf ini ke mustahab, sunnah di luar bulan Ramadan. Adapun sunnah muakkadah aneka dalam bulan Ramadan.
Bersada bu enten mutlak ponan pokoknya mah sunnah i'tikaf di dalam masjid. Berdasi wajib berarti nika al-mandur saya nadarin bisa deka sunnah semuakkadah ning asyrul awakhir bulan Ramadan. Asyrul awakhir bulan Ramadan 10 terakhir bulan Ramadan hukum sunnah muakkadah. Tenger kira-kira sampean anu catet sini kene catet bisa wajib mun nadar atau taklek engko mun hasil nada engko mun hasil anak engko i'tikaf taklek. Nomor 2 sunnah muakkadah ning 10 terakhir bulan Ramadan atau betiti mustahab wahwa masih wahuma ki selain nikah selain nazar selain 10 terakhir bulan Ramadan aneka hukum sunnah mustahab sunnah biasa bener sunnah sih dianjurkan atau yang ditekankan. Nah ning 10 terakhir bulan Ramadan ini saya tekan lagi. Taib. Adapun perintah dalam Al-Quran tentang i'tikaf nikah banyak. Dalam Al-Quran wa antum aakifuna fil masajid i'tikaf dalam masjid antahhira baitiya lit-ta'if antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina waruk'is sujud. Wal akifin beda orang yang beda kata-kata i'tikaf di masjid ni wal akifina ya'kifuna ala asnamil lahum. Nika i'tikaf maknana neng karena secara syariat i'tikaf nika napa secara lugat secara bahasa ingki penega al iqamatu ala syai netepen atau nengeneng atas sesuatu nika nyamana i'tikaf. Adapun secara syariat yang kipeneka al-mukthu fil masjid walau yasiran nengeneng dalam masjid teka apun sekecil tanto nakala berniat i'tikaf dalam masjid. Rajin-rajin Kanjeng Nabi kena rosaki berarti oleh orang yang bina i'tikaf di masjid oleh selama tak menimbulkan fitnah. Nah, rata-rata orang yang bina ini kan menimbulkan fitnah. Takok bayi anu i'tikaf sampai tengah malam ternyata ya polan bode gendaan i'tikaf akhirnya gendaan le masjid akhirnya. Jadi napa nyamana oleh orang bini karena rajin-rajin Kanjeng Nabi juga ngelakonan i'tikaf dalam masjid. Kanjeng Nabi setelah seteh terosaki bi rajin-rajin Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah jadi dalam i'tikaf kak dinto banyak napanya mana keutamaan banyak ya karena orang se i'tikaf di masjid ini berarti atena andi hubungan kelaban masjid waktu dalam neng akhirat ketika ada opa-opan kecuali pengaupan dari Gusti Allah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid kibaneka orang sebekal oleh opa-opan dari Gusti Allah orang seatina andi hubungan kalaban apa masjid i'tikaf di masjid. Jadi mun sampean enter ke masjid cek nang luar salah seminggu sekalian ki nang luar ki nang teras na orang pas tak tertarik sekali saya i'tikaf ke masjid. Nah jadi i'tikaf di masjid ini kan neng teka sekecil ini pendapat Imam Syarqawi wa manal i'tikaf al-lubthu fil masjid min sahsin mahsusin biniyatin mahsusatin wa huwa sunnatun muakkadah. Pendapat Imam Syarqawi fi kulli waqtin dalam setiap waktu ini ke sunnah muakkadah. Tetapi sebagian para ulama aneka napa se sunnah pendapat Imam menurut pendapat Imam Syafi'i saya dianjurkan yang bagi al-i'tikaf sa'atan wahidah fa yang bagi likulli jalisin fil masjid lintidhari shalah. Mun i'tikaf di masjid soro adente de tengah apa salat. Dadi mun sampean i'tikaf asar adente de tengah salat maghrib. Mun i'tikaf mari maghrib adente de tengah salat isya atau li syughlin
akhor ki karena saya lain tak kening sejelas kutu dari akhirat yakni kelaban maca Al-Qur'an laina dentek salat maknana bisa wirid bisa solawat bisa maca Al-Qur'an ya kelaban niat kenapa i'tikaf mon keluar Ustaz mon keluar pendapat Imam Syafi'i mon keluar inki wajib napa yujaddid an-niyah nganyaren ke niat tah keluar dari masjid teka sekece nyongok sandal lah umpamana keluar mun tak keluar pernah Al Habib Salim Masyatiri tanya aki beda orang i'tikaf di masjid mare sobu ada dek keluar are karena ngantuk mancing apakah harus toju ya Habib orang i'tikaf mun pacet beun ngantuk tak apa-apa mancing bahkan oleh ajalan di dalam masjid tenembang beun toju tapi beun ngantuk mancing beun ajalan di dalam masjid selama tak keluar dari masjid hanya i'tikaf teka tak toju Debun Habib Salim mun pacet ngantuk pada mun keluar dari masjid dianjurkan untuk yujaddid karena pun rukun i'tikaf nikah napa nyamana niat maka setiap kali keluar dari masjid maka harus nganyaren niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi imanan wa tasdiqan lillahi taala pendapat Imam Syarqawi punten tak ada entek bulan Ramadan sunnah muakkadah sunnah yang ditekankan fi kulli waktin setiap waktu pendapat Imam Syarqawi wa huwa sunnatun muakkadah fi kulli waktin nika pendapat Imam Syarqawi napa jadi saking dari waya ta'akkad fi Ramadan cuma lebih ditekankan boleh yang kibanekan yang bulan Ramadan lebih utama wa afdaluhu fil ashril awakhir min Ramadan 10 terakhir bulan Ramadan jarang pun orang ke masjid i'tikaf niku kecuali ning Masjidil Haram ning Mekah utawa ning Madinah ke masjid gantuan jarang karena ada seager akhir wah ada malam-malam iktikaf ada napa mun ning Matuwa nika beda ning Matuwa ning Wonorjo nika Masecong ning mun 10 terakhir nika aboreng di masyarakat meramaikan masjid mulai jam 12 ke atas sampai para sahur khususnya ning malam-malam kencil biasanya iktikaf masjid nika laki bini rame banyak iki ning Matuwa ning Mas Faisal Ki Munir matuan eka. Dadi ya cek baca yu maki masjid monggo para bolo tonggo ingkang celak-celak masjid sing badhe nderekaken mangke i'tikaf bersama teng masjid ngurip-nguripi malam-malam Ramadan. Oh, hebat neka. Nah, akhirnya makmur masjidnya kelaban i'tikaf neka. Jarang nggak nih jarang sekula saoning kining masjid Matual Islah nika aktif terus ya aktif ngaji hataman kitab bedah pagi sampai siang sampai sore sebelum maghrib juga untuk umum baca kitab pembacaan kitab lain boleh khutmil Quran keliling selama bulan Ramadan maksudnya ke 10 terakhir pada malam i'tikaf bersama nikah ya nikah bab i'tikaf mentor muka mentor bener-bener mun bersalan saboran ya mentor sabora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi nikah pendapat dari para ulama berdese mustahab berarti sunnah berdese wajib nadhari atau taklek pada kemudian sunnah muakkadah ning 10 terakhir bulan Ramadan. Adapun Imam Syarqawi entun tetap sunnah muakkadah. Maka dianjurkan male oleh kencirna wajib sampian mun antara Jumatan jalan lebih awal mun la sampian nek ngangkui surban ataupun siap berangkat ke masjid toju yatasa sepeda motor sampean anadar kaula anadar i'tikaf mundapak masjid kula anadar i'tikaf masjid ada ki masjid sampean niat kaula niat i'tikaf nadarin lillahi taala nawaitul i'tikaf al mandur
kula niat i'tikaf saya nadarin lillahi taala kencuna lebih raja karena selebih sewajib kencerna lebih raja tinimbang sesunnah neka bidana reng di ilmu bireng butuh pada niat tak pada kelakona cuma kencerna tak pada sebab ilmu keng mon kira sampian tak i'tikaf di masjid cak nadar mon kira sampian napaki kebeter entar ke masjid bejeng asar umpamana bejeng zuhur umpamana takut deki beda tamu takut burung cak nadar mon kira dipastikan sampean ke masjid baru nadar mon kira ki ragu takut deki beda parlo lain akhir tak entar ke masjid dosa sampean karena neka ampun wajib hukum ya sebab aroban apa nadar paham nanti mau kita ilmu semanfaat jadi ajak keluarga neka anak-anak selama tak ganggu ka orang selama tak ganggu udah orang Jumatan berngin ajak anak neka Jumatan cuma ring tuan beri pinggir lan neka mangken enten anan jalan kada anan tambung akhir ramai dalam masjid tak tokuin bi bapan tak tokuin bi bapan masyarakat kerja dalam masjid tak ganggu ka orang beri kula Jumatan neka ya dan orang ya dan gula ni berde kapampah kerja tu tangan aja kerja lagi berdisa kalau pai gula tak biasan gula sehari tak temu berde tengah biasan bi gula tak cek tanang nanang pinggir gula ya karo dia tung ria rato naria rato natok ni ka akhirnya bejeng se empat ni tau kolek api gula kerja tu baju ni ratu nang ceples iki ya koning maning cek pegel aku lah pujar bajang ratu na jago jogo kapi anak buah na bodoh kape tu cedak orang le bodoh kapi tuh palang tetimun apa aja ngejumatan atau ngejek anak ke masjid tak apa belajar cuma tohui pinggir sampian sekira namun kini gelung ki aja bejana salat agelajar akhirah beda orang ngajari anak ni ke masjid saben Jumatan keng beler pacet nakaran bojon tahiyat cedak orang joto sekapisan demi kapi cepak ki ganggu tambah taruh karuan ya tadi belajarin di masjid i'tikaf di masjid salat di masjid tayyib karena masjid adalah tempat sepaling kecintaan dengan Gusti Allah habbul biqa ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha tempat sepaling kelebur dari dunia nika dari bumi nika adalah masjid dan tempat sepaling kebentu dengan Gusti Allah pasar ndak pasar cuma separlon ke masjid pasering ke masjid nah karena pun bareng saya kecintaan bi Gusti Allah walaupun aroba beto ya wajib cinta kula panjenengan ahabbul biqa ilallah masajiduha tempat saya kecintaan bi Gusti Allah walaupun aroba bangunan masjid wajib cinta karena walaupun aroba betah beto karena tempat saya cintai bi Gusti Allah Ka'bah beto Hajar Aswad beto tapi adalah aneka adalah tempat saya kecintaan ben Gusti Allah betul saya kecintaan ben Gusti Allah ya wajib cinta kula panjenengan apa boleh deka makhluk si paling kecintai cering betul soro cinta karena betul je cintain ben Gusti Allah masjid betul Hajar Aswad betul Ka'bah betul wajib mencintai apa saya cintai ben Gusti Allah apa boleh si paling kecintai ben Gusti Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah pun cek nyatanya mulai kecintaan bi Gusti Allah betul bisoro cintai kok apa boleh ulama iya apa boleh orang-orang sesoleh betul tetapi karena betul ni boleh kelebur kecintaan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kimun sampean bareng mulai kebaci bi pangeran cek mak sama sabarlon pasar tempat saya kebeci apa boleh reng kaper saya tak iman ke Gusti Allah pasar kena reng carpak pasar kena reng bohong pasar kena ikhtilat laki ben bini pasar kena orang congoco nyak benyaan kolan seket ngebela sebidek
Ada reng naber nggak boleh banyak saya naber. Kipon benih tak ndak ke pasar benih pasering ke masjid ke pasar sedengan ndak masjid itu pasar ring terbalik. Iktikaf pasar ya. Iktikaf pasar. Padahal pasar depan di masjid. Bejana duhur tak ke masjid, bejana asar tak ke masjid. Neng Arab enten, neng Mekah Madinah nikah. Mulai ngeding adzan tutup tuku ke masjid kapi. Ke masjid kapi. Ngeding adzan tutup tuku ke kapi. Ya, keteongku panggilan adzan di masjid nikah. Masih lah orang banyak semelek haram. Nyengko dekik datang boleh. Kiri kimon ganja kulaku sampai beduk tak baju ke ngeding adzan baju ada laris lapang laris tak ke masjid laris. Nah jadi penting ke masjid nih kan ya iktikaf ya masjid walaupun sekone walaupun sekecil pokok hanya menang nang dalam masjid ampun oleh ganjaran apa iktikaf. Taib an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد رب العالمين فاتنا حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين من كان وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالع قسم
والباقي المقدم جميع ساداتنا لبعالم فخر الوجود شبه كرب سالم وكعب سالم قد الرباني سنة عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالبري والإمام البخاري والإمام القسطلاني قد بالأنفاس الأحبب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد البرس قد بن شمد البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصولهما ورم قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طارق طاهر ثم إمام المقدم ذن عبد الرحمن السقا وأولاده عمر مهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى روي الحبيب علي كبيتان الحبيب محمد بن دار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي شيخ الحبيب شابو توبوتي الحبيب عبد الله الحداد سانين بانيل والحبيب حسن بهارون الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سنسك والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه الحبيب صالح بن سعد التنقل والحبيب مسلم هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار الحبيب محمد الهدار ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روحي كي هجي عبد الله محسن وزوجته كي هجي عبد الحالم جاسم كي هجي معروف عارفي وأصولهما وفرهم ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين الجنة وأن يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكشف شر الفلذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وطنوة الأعمارنا في طاعة ورضا ويمن علينا بكامل الحساب وحسن الخاتمة عند الموت وأن من سلفنا الصالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.